دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 سبات 2024 روزان جی روزا شمی ام روزا یک شمی ام هفته کردن جی لپی خود هرند نوا هفته کو درباز بوده چند مجارین وکر روزا سرکین درکتیمون پیشن اوجی به طیبتی پشتی کمپلا نامنتوی یا 15 سبات ایدی چالکین هیناش بو آزادی فیزیکاری بر آپم هم لهرمی و هم جل دروی ولات دوام دکه هم وقتی ویه که ترافیک که زیده یا هفدیتنان یا کوشاندین جدر و ولاتین جدر و سردانا هریما باکور و روشتات سوری کری هیا لعالیه کدن مینا کو دولت ترکیه داجر کر کو روشانه ایرش هریما شهب و کامپین کوچبرین عفنین لشه باید که حکمت شامی شخوا دور پیچکش داندیل سر هریمی فرض کریه هم وقتی ویه که وجاره ریخستنا یونیسف یا کو آلیکاری دا آلیه آویده دکانت هریمی اف جه 15 سباتی و وانجی اف آلیکاریا خود راوساندن و لحریم روشه که مترسیدار هیا یک جروشه و دنیا سرکه کودنا و هفته در درکتیا پیش او جی لباشور کردستان یا پارتی دموکراتی کردستان پده که به دستکفتین گلی کردین لباشور کردستان با آوه که مترسیدار دلیزه هزین خواه لحرمین آمیدیه به جهدی که هم وقتی ویه که همجو کما جواکین کردستان کجک و همجو کنگره نتویا کردستان کنه که داخلینین هشاریه ین تکلداری ویه که هاتن داین اوه که مجار او روژه بین سرکین که دناوا وی هفته ده درکتبون پیش امید برنامه روژه و روناهی وی هفته ده وان مجارین سرکه نقاش بکن ایرو از او حوالی خواه حسن رماد توری بشمای عربیان آواندان و چان به هفره امید لسروان مجارین که دست نشان کری نقاش بکن حسن از دست بکن بشم دم باش حسن هفته که دن جیا تیرو تجی ملپی خواهش تمام جی روژه و کامپانیا کمکرنا امسان دست بکن جبر کو هفته در بازبویشی یک روزه بین هری سرکه ین دومدار او جی کمپلا نامنتوی او چالکینج بو شرمزار کرنا کمپلا نامنتوی بون بازی سبات جمل پی خواهشت هفته سبات وکه ایرو ده هفته در بازبوی ده باشری کلن یا آلمان یا مشکل دروکی پیک هاتبو هر دهمان چارچوبه ده جی نهاجیم لسر آستا هریما باکور و روشتات سوریه کامپانیا کمکرنا امسان هیا ام جویه که دست بکن تشبوه که چه بیش بلش خوا گلی باکور و جلاتی سوری کو افزیدتری هم بیجن همه بجا روزانه لسر پیانج با آزادی فیزیکی آری برتی تایبت جبر کو تو آگاهی جری برتی دمک دریجه نهات یگرتن چالاکی وان ای جور به جور دوام دکرن بریا کمپلو هر تمل قادم بون مش چالاکی خو پشاندان وکو بر دوام کرن جخباتین خواره جه تایبت اندمان بجن گلی باکور و جلاتی سوری الور و گریدانه بری برتیره بگمان گریدانه که پر خورتایه جبر چه الور نها تشتا کو تیپیکانی باکور و جلاتی سوری فکر و رمانی ریبر عبدالله اوجلانه اگر انبالا خوابدنی دبری سالن در باسبوی یعنی بری چند سالن ام بجن حتی دست پیکا شورشی بلکی هنه کس تکانه وسا شپیکاتین عرب خرستیان کسین وسا تک تک اکوری برتی دی تبون جنیز و گلی کرد ناست کرن فکر و فلسفه تبگر آزادی ناست کرن جبو ریبرتی داد کتن قادان لی اما نهاده دشورش ده هجمارا کسین کو ریبر عبدالله اوجلان ناست کن فکر و رامانی بی ناست کن زیده تر دبی حتی نتنه سر اصابا کروجلاتی سوری ده سوری تمامی ده جی نهاتو چه مثلا للاتقیه وقت ناوندک تیناس کرن ناوندک حکومت شامه اهری آریگیری وینا کنا فکر و رامانی ریبر عبدالله اوجلان شلور تیناس کرن لباشوری سوری لسویدا ایدا فکر و رامانی ریبر عبدالله اوجلان تیناس کرن سلمیه وکو ناوندا روشن بیرن سوریا سلمیه جی لسر نبرا يعني جريداي حمصية او هريم تناس كن وقت نافندا روشن بيرن سوري لور فكروا الرماني ربر عبد الله اوجلان تناس كرن نهذا ما قال كرد وبيكاتين دن كرد عرب سوريان ارمان تشركس تركمان قشتي الباكور وجلاتي سوري سفر بريه دبون جبو چالكين 15 سباطي بشتي وناكي بنگاوا دن یا هاتی دست بکرن بنگاوا کم کرنه امزان آرمان جوان کم کرنه 3 میلیون امزایا سال در باسپونی دیسا کامپانیا هبو دوی دمه دا در دوری 2 میلیون و 600,000 امزا هاتبون کم کرن او هجمارا 2 میلیون و 600 و ای سال ام بالا خو بدن چالاکیا کوتل دارخستن کم کرنه امزان گل
بری خود دین جی کم کرنا امزان بری مثلا جاری قومیته المال مال دیگری نهال هنگ باجارن بلش حسن دی منی کو درکتی دوی که ده تی خویا کرش همه پیک هاتن این باکور ولشتات سوریه با آوای جرسی و سا بری خود دین آوندین کم کرنا سر ستاندن تماشا دیکیم یعنی کو بجا دما چنج بو پیوستین جانی گله جاران اموان ریزان دبینن لید کم کرنا امزان ده دی ریزه که بوی آوای کوش بو هر کس امسای خو لسربي قاغاز دينا كوش بو ازاديه فيزيكال ريبر ابواتيا دسبيكر بطيبتيم لهريم كون بشين ان جواكا عرب لهيج اف بربالكيش بالكيش كزيده يا في يكه والاليه كده شده ماكم روف تماشات كاري بازدي سبات در باز بو نها هم دناوا كردان ده او هم جده اصلا جهان ده مروف تماشات که هنك روشنه او روشتن پیروز کرنیاتن شرمزار کن او روشا پای بیا ادی جان جار کده و دیگه نورمالیه ل کمپلا نمتویه کو پازده سبات بریاویه که چالکین کو هاتن لدار خواستن کو مثلا ام قالا چالکینش بو آزادی فیزیکال ریبر اپو دکن اف ایرو تام نوت روشه گرتین جو دوزا پیک کیو پاشکل گرتیگین ل ترکیه و باکوری کردستان دنوا چالکیا گراوا برچبون یا دور وگردنه خو گوتون میوان چالکین خو حتی مهندسان جی دوام بکنش بو کو باندور ل چالکین دن ین کوش بو ریبرتی تنر دار خواستن نبه هر ده همان چارچوبه ده ما کومرو تماشات کیم لباکوری کردستان جاری کردن چالکی نوبت عدالت هیا لدروی ولات هری داوی هات دست پیکرین یعنی تی خویا کردن کو گلی کرد سال 2024 ده به وان چالکین خو ایدی و اف چاو گرتن ام بجین یه هزین جهانی اش بو اف کمپلا کو دانا پیک انل سر ریبر اپو به اوای در باستنه و هر علی ده هشار دیکن از وی بجم ها یا بالکش سال چونی جی یه بری و نکجی اف 25 سال بون گلی کرد لسر پیان بو جبو شرمزار کرنا قومپلو لیما ایسال ام بالا خو بنده ایسال طیبت مدیه پر جدایا جبرکو نتنی گلی کرد نه چالاکی کو وسال پیش کتن به پیشنگتیا دوستن گلی کرد بون اکادمیسیان روشنبیر نویسکار جناوندین گلک ناوندین دنیای سرکشیا چالاکیت کن طیبت حمله کو هاتی دست پیکرن بلش خو حمله کو ده جوت می هاتی دست پیکرن جاوی دابو دیار کرن هم جالی دوستن کردان و هاتن ولا هفته شهر باجر ولاتین جدای جهانی اویا چه نشان دادی فکر و رامانی ریبرتی چقاس چارەسەریە قریزن کو جیهان ژیان دکەن هاکیان بالا خۆ بدن جیهانی الکێلەکەما مەسەلان بێژن ڕەوشە عراقیش خۆ بەر بچاوە ڕەوشە سووری کو ئەم تێدا ژیان دکن ڕەوشەیە بەر بچاوە ڕەوشە ئوردنی قریزە ئەبۆریە هەی ڕەوشە لبنانی کو نەتەو دەولەتە هەی بەتەمامی هلوەشیە شەڕێ دەنابەرە حەمەس و ئیسرائیلێدا لە سوودانی 25 ملیۆن ئینسان ji birçîbûnê yani nava birçîbûnê de 25 milyon insan welatekî de birçîbûnê jîyan bikin ne tiştekî li Ukraynayê mesela navbera Rusya û Ukrayna de şerê heyî yan jî navbera Rusya û NATO de şerê heyî yani li her derê sistema حسب بگوتنی سنگوتن تا قوت کی tam salî vê diqada 24 سباتê 24 سباتê rasta qrîzên heyî sistema heyî nema çareseriye şwan karê bibînî ji ber wekî her diçe qrîzê wê kurtar bin van qrîzê han biçawa çareser dike bişer çareser dike dema bînin dagirkeriya Türk bi êrîşan vir û vir êrîş dike encamê qrîzê hindirîna dema Amerîka vî rengî dibe dema Rusyan şerê Ukraynayê dike êrîşî wê dike dema şer navbera Hemas û İsraîl wan derdikevê ev hemû qrîzên ku ev sistema netew dewlet û sistema kapitalizm ku dayê ava kirin ev şer encamê nakin ji ber wê ki gelên ku îda li sistemeke alternatîv digerin sistemek ku cîhan aşîtî karibe jiyan bike ku her kes wek têda wek hev têda jiyan bike tenê Kurd alternatîv heye fikr û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan de ew jî bandoriya çawa naskirina bi şoreşa Rojava حسن ev yekî wekî gotina te میتینگا کل هاتر دارخستن ده دوستین کردان یه لسر میتینگ یه کد بجدار بون و به طیبت مشه انترناسیونالیستین یا جوان انترناسیونالیستین کو لدارخستن او تبلی میتینگا لکلونه بونجی با اوی که اشکرانی زمان کو چاوا فکر ریبر اپو وان ده شورشا گلانیا لروشاوی کردستان دیتنه او ایدی راستیا فکر هی لسر عردی دیتنه جبر بیه که باندور بونه و به طیبت دوی مشه لکلونه هاتر دارخستن ده gelek nünerin ku ji Hindistanê bigire ji İspanya bigire ji Katalanê ji her welatî nünerin ku bi taybet yên ku kesên em bêjin di asta serokên partî û rêkxistinan de cihê xwe girtibûn û bi awayeke eşkere êdî danîn ziman fikreke bi vê awayî divê dibin tecrî de nemîne divê di zûtirîn demê de rêber apo jî azad bibe ev yek di peyamên xwe li ser dîkê de jî dabûn xuya kirin
لچالکیا به تایبەتیا کو از دخوازم هنه که قلب کنه جیا کمپانی کمکرنا امزان اجبر کو روشانه تیر دار خصن او روشانه جی با آوا که گرسی ده همان چارچوبه ده ام بجین پیک خاطین هرمی لدردورا وان کمیته کمکرنا امزایان کم دبند سر وان ستاندان حتی هری داویه جی کانتونا جزیری بو که از نشاشم بجارک او دایکن کو دالی امزا خوند کاریان کو وان سیستما رژیم جبوان خواندن اصلا کربون کو ند کاریان بخوینو بنویسن بخوینا خو برا خاله بنیم زید دان کو و گریدانا تشتكي نشان دي بريز ورم سر قامبا كم كرنا امزان دمام صالتوني في دم ام الباشوري افريقيا وان شورش بكانيا دو شورش هذا نورمال ده سيستمك الترناتيف تي وان بخاد نقاش خود چد كوتن دغوتن ما شورش بكاني لاما سيستم ما بروي يا كابيتاليزم ما قريز جان تكرن ما نزاني وچوا ام قريز خاطر بس كن بجن لاما بشتي ما فكر وراماني ريبار عبد الله اوجلان ديت ما ديت كو شورش ما كري كيماسيوي بيرن انجل كيماسيي ام في فكر فلسفيه هان درباس كنج بروي كي صنديقه كوساتو يا هاري صنديقه هاري مازال باشوري افريقيا فكر راماني ريبار عبد الله اوجلان اجبوينا كي تيكوشين ديكي شخوش بكم كرنا امزان او دايكن كوتوني مذاكربون تشتكي بير بالكش دايكن تمام مازن جريدانا وان بريبرتيرا حياني خوينيه ابي مساج ويناك ابو جخوا دمان هكي تدشيل الباجاران ديغري يعني حياني ده شاف يازده شاف تخلكي بينه دطاريه دها تشن سردانا كوميني خود كن سردانا قوميتان كن دچن امزا دكن لكولانا دچي بازاران بفيرنجي هركس حمو بيكاتا حمو تمنا جوان قال هركس دچن امزا دكن جبر مكوت د شورش د فكر فلسفه الباكورو جلاتي سوري هاتي بيك انين د سري جلدا بر هشياري تشكر كول كيلكا وان او سيستمك تشاوا جانت كن تفي ايريشان بالا خو بنده تفي ايريشا سروان دور بيج قد كرنا افي قد كرنا خوارني ايريشن ازماني بجاهي حموش وازي ايريشن لشكري ايريشن سياسي ايريشن ابوري حموش وازي در دور بالتمامي ايريشن وانت كن يعني حكومه شامي داغر كريا ترك جاليكي و پدكي جاليكي و هيزندن اناف نتاوي اكو دجبري في سيستمي حمو بالتمامي ايريشي و هريمت كن تبي هريمك بچوچكا اف هريم چوا دكاري سرنيگه خو بمينه يعني 2012 حتى وكن هاك سرنيگه خو ماين دروش كوكو ولاتك ديچن اویا بچاوی خود بین دبینی کو لهرمین حکومت شامی چه قریز چه زحمتی چه به اخلاق و به هر تشتی دا پیشت کبیل علیه هرمین داگر کری چواف حوش رواندن کشتن تالان کرن لهرمین دن ولاتن دن در دوری چوا قریز وان کورتر دبن اما چوا الباکور وجلاتی سوری اف جغرافیا اردنگاریه پر بچوچک چوا دکارن بویرنگی خوب ریبه ببن ایدا او بخوا بفکر و به فلسفه هم سایه بناکی میجیوان آزاد بیاد علی فکر ده آزاد بونه ایده پیشا خود بینه اجبر وی کی جی اویا چیه گریدانه که ده آوا کرین گریدانه وان دما دچن بخوینی امزا دکن حسن امی بمشاری هنا جدام بکن لیج برکو نها ام بجین یا 8 آذر جنیزیک دبه هر دهمان چارچوبه ده کنگراستار تکیلداری پلانسازی آخویش بو 8 آذر و داخلی که زندی بده ام جدیدشین داخلی کنگراستار کوتار بکن جرايا قشتيرة بوسيلة يا صال وقرا روجا جنين كتكار إن جيهاني يا صال 2024 ام تواهي جنين كتكار جنين برخودير ان دقرتيقه هذا وجنين تكوشير كو بين عفر دي تواهي قادين جياني دي تكوشين دكن وخباتين زانستي وخبارستن ددن مشاندن اموان سلاف دكن تكوشين عميا جنا آزاد جديروكا كفنار حيا روجا ايرو بين ورد دوما جروزا لوكسمبورغ حيا ساكنة جانسز جارين ميركان حيا ريحان شويش جيسرا درويش حيا زلال زاغروس وسورخوين درسم تكوشين بردوام دكا دي شخص ريحوالي مي دوزيدا ام همو شهيدان ببيرتينن ودوز اخوا دوباره دكن وسوز اخوا دوباره دكن كو امي حسرت وارمان جوان يا ازادية بجه بينن اف مشا دريج يا تكوشيني ایرو شاخ بردای هر آلیه جیهانه جه امریکا لاتین تا باشور افریقیا روجلات ناوین وکی افغانستان، اوکراینیا، غزه، سودان، یمن، انقره، طهران، بغداد، لبنان و سوریه
تایبەت لە کوردستانê li dijî rejîmên faşîst û dewletên dagirker û hêzên kapîtalîst yên navnetewî li ber xwe didin. Ji bo parastina nasname û destkeftiyên şoreşa jinê û ji bo vala derxistina projeyên dijmin li ser jinan li her derê cîhanê ji her demê zêdetir jinan xwe birêxistin kirine. Tespîta herî ber bi çav ku li dijî tekoşîna jinan ya xwebûnê siyaset û pîlanên tunekirin, îmhakirin û qirkirinê tê meşandin. Bi taybet dewleta Tirkiya faşîst û dagirker ku di sed sala 21 de bi fermanên Erdogan ku dide jinên pêşeng hedef digire û şehîd dixe li aliyê din sûcên giran weke girtin, lêdan, tecawüz, kuştin li ser jinên li ser jinan û malbatên li herêmên dibin dagirkeriya dewleta Tirk de ne mîna serêkaniyê, Efrî, Girêspî, Bab, Cerablos pêk tîne. Her wiha di hemû herêmên Bakur Rojhilatê Sûrî de bi belafiran topbaran kir û cihên binesaziyên gel ji xizmetê derxist. Di encamê de hejmarek jin û zarok birîndar bû û hejmarek jî kiyatin asta şehadetê. Li Bakur Rojhilatê Sûrî şoreşa jinan hebûna xwe misoger kirine. Jinan di Bakur Rojhilatê Sûrî bi hêza xwe ya rêxistinkerî li hember hemû cûreyên êrîş û qirkirina siyasî, aborî, çandî û civakî tekoşîna xwe bi israr dikin. Dîsa li hember êrîşên dewleta Tirkiya dagirker xwedî sekinin û li hember êrîşên cinsiyetparêstiya civakî xwedî tekoşînin. Misyon û perspektîfên alternatîv ya xwe rêxistinkirin û xwe birêvebirinê ne. Ji 129 jinên ku di oxira tekoşîna wek hevî û edaletê de şehîd bûn, heya şehîd Şervîn, Zozan û Bêrîvanan wê felsefa jin jiyana azadî şoreşa civakî misoger bike. Em jî weke platforma rêxistin û tevgerên jinan yên Bakur Rojhilatê Sûrî îro kampanya 8 Adara 2024 dibin dirûjmeya bi vîna jina azad em ê siyasetê qirkirin, dagirkerî û tecrîdê têk bibin radigihînin. Weke kampanya merêze çalakiyên xwe ji 24 Şibatê heta 8 Adarê dewam dike. Bername me jî ev e. Tevahî bajar bi rengê jin bêne xemlandin û slogana kampanya li pêşiya her bajarekî bê bilindkirin. Civînên girseyî ji gel re li ser mijarê tekoşîna jin bêldarxistin. Semîner li tevahî gund û taxan û saziyan bêdayîn. Wê di 1 û di 2 Adarê de festîvala jin bi pêşengtiya Hilala Zêrîn û desteya çand were destpêkirin. Pêşengeha wêneyan wê li Kobanê bê vekirin. Serdana şehîdlikan di 4 Adarê de li her bajarî bêkirin mû werin vêxistin. Panelên online birêxistinên jinan cuda re wê bêçêkirin. Serdana gundê jinwar bêçêkirin. Gul an jî dar li hacizên asayişên bê belavkirin ji hevalên jin re. Pêşengeha wêneyên hevalên şehîd û danasîna Kurd li ser jiyana wan wê were organîzekirin. Ji aliyê meclisa jin PYD semînerên diyalogê di asta Sûriye de wê bêldarxistin. Komxebat di Sisiye Adarê de li Kobanê, Ayn Îsa, Kantona Hesekê, Qamişlo û Reqayê wê bêne li darxistin. Perwerdên mêran di her bajarekî de li ser 3 rojan wê bê meşandin. Birûşûr wê bê belavkirin li ser danasîna vê rojê. Di Sisiye Adarê de wê meşeke mezin li Reqa bi navê Koma jinên Zenûbiya bêldarxistin. Di roja 8 Adarê de wê li kantona Qamişlo, Hesekê, Kobanê, Şehba, Heleb, Başûr, Libnan û Ewropa bi meşên mezin ber bi qada mîtîngê biherikin. Kampanya ekolojîk wê berdewam bike. Kampanya hashtagê wê bê destpêkirin. Di 7 Adarê de bi pêşengtiya jinên Sûrî de wê meşek bêldarxistin. Komxebat bi pêşengtiya meclisa jinên Sûrî wê bê li darxistin. Platforma rêxistin û tevgerên jinan yê Bakur Rojhilatê Sûrî Hesekê 24 Şibata 2024. Jin, jiyan, Azadî! Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî!
بيان إلى الرأي العام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الكادحة لعام 2024 بری بدرین هجا في باجر حسي که بو کنگراستار به داخل که چاپمنیه کمپانیا پلانسازی برنامه آخویا ریزه چالکین جبو هشت آداری کوبه پیکورن به رای گشتی را پار وکر جی ایرو اوپید حتی هشت آداری لسرانسری هریم اصلا باکور روشلات سوریه و جوی سمینار فستیوال و هر وها سردان جبو گورستان سردان جبو جنین کو ده نواهیزم آسایشی ده جیه خود دگرن لعالیه که دم پیشنگه خبات او و پروردن جبو میران جی ده نوا پلانسازی برنامه کنگراستاریا هشت آداری دبون مجیب ریا وشان زندی اف پلانسازی بو بینرین هجار پار وکر ام وکر روشوا رونهی برنامه روشوا رونهی ام به روشوین دنوا هفته ده اس او حوالی خو حسن رم ام دوام بکن حسن ام شو هشت آداری او جیته جبر بیا کنها جنها و پیدا دیار وی رنگینین جبو هشت آداری هدیه دی خواب ده خویا کرن لبریا کم درباز بیا که ببین نستخواستم ام قال الشهبایی بکن جبر کل الشهبایی لآلیه که ایرشین داگر کردی دولت ترکیه شو رانا وستن لآلیه دن افدمه که دریجه حکومت شامیجی ام کاریم بیشین دور پیچه که شدان دل سر هم شهب و همجی کامپین کوچبرین عفنان یل لحریم دای سپاندن مینا کو افجین نبسه و جاری فون آلیکاریا زاروکان نتوین یک بو یونیسف جی آوا کو جالی حل بیت آنی لدا پوین آوی بجهد کر و لورجی در بازی گوند او کامپان دهاتا کرن او آب جی بازی سواتی و قطریه روشا لنوا شهبایی مترسیدار دبیج برکو ریبرین شهبایی دبیجن گر به آوای دوام بکه و کارساتک لنوا شهبایی پیکوره اف یونیسف چما تشتکی به آوای دیگه گلوم هلوستی گوهرتن گلو ام بیشین ایدی زخته که سرویه که شیته کرنیان جم بیشین یونیسف ایدی اوجی تماشا دیگه چهار سری به آوای پیکنای او خدای عالیه کی نه مجار گشتی کنها تشال شبات قاماندن ده انجام سیاسته که هبش ده نه ام بالا خو بدنی ده دور پیچا لسر شابای ابنا روجا کونه ما هکودو جدما عفرین هاتی داگر کردن و گلی عفرینی کو شابا ده بجیبویا دور پیچ حکومت شامی افشش سال سر وی هرمیا چاول سر داخل شیخ مسعود و اشرفی هيا لسر شهباجی هرم شهبا تایبت لسر گلن وی کوب خاک خوفا گریدای و کوچبرن عفرینی کو دوردا تی کوشین دکن ها ام بالا خو بدنه زختن هاتن زیاده تر بونه افجی انجام چنه انجام اسیتانا 21 کو دسپیکا صالحات بول 2024 انجام اسیتانا یا بیستان یا کو دمها حزیران 2023 دا هاتل دارخستن اف انجام کی وینا کی لور روسیا حکومت شامی ایران و داگرکریا ترک به هفدور پلان لسر هرم ریوبریا خسر هرم کو بخوا خبری بدبن پلان کی هبش دانا آبا کرن هر یک جعلی خواه بشوازه که ایریش خواه لسر هرم پیکتینه نوانی که حکومت شامیش خواه سیاست تاوینا که امور بشتر سیاست تاوینی قاش بکن ها که امرولا یونیسف جیش خواه ام بالا خواه بدنه دا گوتن سر یونیسف اکل سوریت خواه بتن نه قاشو او سری خصناک ناب نتاویه ما في زاروکان دو پاریزی نه لیاما لشه باید دمین در باسبوی دا تبیر هر کسی کم کجیا کو داگرکریا ترک لسر 11 زاروکن ترفعت پیکانی یونیسف بدنگ ما هو چخی چی دیارت که کو یونیسف هایی جخوا رایدار نوینا که تکلیان حکومت شامی رهایا بویرنگی پرین کو جهان ده ویری خستنه قاشوش بازارو که سوری ده چش بیریکا کیرا وان کسین کو یونیسف بری بدن او رایدارن حکومت شامی جبر هفکاری که ویرنگی هنه که افد راپور نبنتوی ده درکن گلک راپور سروان هاتن چه کرن چاو هفکاریانه حتی گوتن یونیسف جزاین بخو کو اجعالی امریکا وان وان هاتن داین یونیسف بخو وان جزاین بن پیدکی یعنی وان جزا دانین اب خوجی لوان جزاین دزیورن و آریکاری حکومت شامرت که پراد دیوینا که به رنگی هانه که تکلیه وان یا هبش هيا دي سياستا كوتي مشاندن دا تشتانل غوري برجوانديو اجبركو يونيسف افاكري سيستم قبطاليزم يعني دا انجام ديسان بدگرن چد بدگرن مثلا الترناتيف و هشمنديا كو سيستم قبطاليزم و قريز جيانت كي سيستم الترناتيف ويناكي افيرنگ هنكي يونيسف جي چاوي خوگر اري باندوريا امورن بشترا سريع حكومه شامي اما يونيسف بچرنگي مبانه گرك اف اريكاري قط نگر اف اريكانيان كي دروتيا ويناكي
اشکارت که کاریبیا کاروی سرکا جخوار راست هرم بر وی کراسته که بچه دما آوا پاکش یا و خارنی نبی انسان وی چی بکی وی مجبور به سری ریبازین جداش با آوا و خارنی پیدا بکی او آوا هنجی نه پاکش به چه سدم بلابونا نخوشیه تایبت هرم محل بجی تناس کرن با علی نخوشی نخوا هم یا لشمانیا هم کولرا ول دوی هرمی دا دوی خطی دا پرزه دا درد که ویج برکو تیج پر او هرمین در دوری وینا که رژیم یعنی حکومت شامیه هایی داگر کردیا ترکلوان لوان هرما نم قاطعنا خدمت جوار پیشکش نکن جبروی که باندوری یک نینی هیا یعنی او نخوشین وان هرما یعنی دبیکو کسی که جوان هرما وریان سردان بکی نخوشی که بخار بینی تخی هرما شابه دا دما دور پیچ حکومت شامیه شوا کاریساتی زیاده تر دکیش برکو د عالی سوتمنی دت پیدا نابه نخوشخانه درمان نه در باز کردن دما سوتمنی تنبه نخوشخانه جی نکارم خاطر درمان جی تونیا ابی رنگه هنی که باندوری هی قد کرنا آوه تشتا هی باندوریا وینا که چند قاد زیاده تر بکی بروی روشی بروی خطری که پر مزن ندبی امن دویجنیا جیانا دو دنیا ده مقاله جیانا جبون مروحیان تیکرن دبیجا آونان يعني او خطين داوينا كنت او نبتي تخاصك او كسين هي كسيان بمرن يعني بكورت كرمانجي بيا وايه بوليتيكا كان بيجن دولات تركيا برياستاسيون على كل سر باشر حسكي كاراني همان تشتي بجارين هاجي يونيسيف هفكاريا ويا كديكه هر قاسي بريان هاجي باوكه كيما باري السهري جوانا به حود دا كو كيما كي ابي دربازي هرمين بك لي جبازي سباتي حتى نها تشتاكو ديار دبي دي يونيسيف جي يعني لبندم مرنيا جو كشتنا كسين لبان هرمانه شواز بيجم يونيسف بريافي بصالكي آوا کو بلافت کر يعني گشتبو اصلا في يعني نگوري بدوين گل پیشکش نت کر نیوی بدویان پیشکش دکر نیوی ویناکی نه او نیوی هنجی بتمامی قد کر او نیوی بتمامی قد کرنجی بگمان باندوری که ویناکی خرابه او سیاستا کو یونیسف دمشاندن وک بردوام کردن سیاست تا دور پیچ یا حکومت شامل دمشاندن هر کس یعنی د سیستم نوینتوی دا تناس کردن کو خوارن و آف بوان لیستاندن یا جیب کارانین سوجن دیجیم رو واهینه به تو آوایندن نانشیر وکن سوجن دیجیم رو واهینه تایبت دروشن ولاتن کوشاران جیان دکن به ویرنگی هنگن هک حکومت شامل سوجن شر دکی یونیسف بخوجی سوجه کی ویرنگی بردوام دکی یا حکومت دور پیچ حکومت شامل قد کرنا یونیسف جاوی وجی بردوامی ایریشن داگرکریا ترک لسر هرمی و داگر کرنا عفرینه یعنی پیلانا کو 1018 دقادان ابن تبیدا کو گشتی جهان سر عفرینه اری کربو حمو ولات به استثناء دناو دا روسيا وحكومات شامي وإيران وأمريكا وحمو ولاتين هي كو أريكر من عفرين وري داقر كرن أو قاسوجين شر اللي ورنا بيكانين نها تشترطي كرن بردوامية وسياستية هنجي أو سياسة دوامتي يعني دخوازن جلي عفريني إكول ورمايتي كوشينا خدمة شانن دخوازن ويجور راكن أو تشدكن أو تشد هر أواي هر سياستي ددن مشاندن إيريش دور بيتش قد كرنا آبي حمو كي دخوازن قالي عفريني شكوكاوي دور بخنج بركو حياني قالي عفريني هيا دوزا عفريني هيا خوستكا رزقار كرناوي هيا هر عفرين حروج دروجه بده اما او دخوازن چبكن قالي عفريني جور راكن گوهرتنا دموگرافیک ببین جبر کن هاکی سیاست السوری تما شاندج علی روسا و ایران و حکومت شامی و داگرکری ترک و هندسه کرنا یعنی جنوبر دیزاین کرنا دموگرافیا هریمن دبن کنترل وانه یعنی داگرکری دبن کنترل وانه به ویرنگی دخوازن کسیم لگورا خالگوری هشمندیا خالگوری برجوندیا خو دوان هریم ادب جیبکن هریم شابای قال لك برخدير دور دبجيبيا الشيخ مقصود اشرفي جوسا جبري كي حمو سياسه انقريج سرمانه كي ددن مشاندن بلكي انها الشيخ مقصود اشرفي تاني در دوري حكومه الشاميه لاما لشاباي عليك حكومه الشاميه عليك جي داگر كريا تركا بيرنجي ريشو دور بيتش نهاك زغتل سر تشتكن زغتن كو سر يونيسف ددن مشاندن نها استاذ بيجم نها دما نتوين يقبوي آریکاریان در باسی جنب چتین جبهت نصرت که دریه بابل هواره حکومت شامی آریکرناوید که هر سه مهان جوان را نود که نلگوری قانونها حکومت شامی اذن داین نتوین یکبوی وان آریکاری در باس بکن هری من جبهت نصره ما نه جبهت نصره الگوری نتوین یکبوی هزگ سریسه تروریه او دریه ند بن کنترل آبینا کده او آریکاری در باس بن نتنی ویشه وازی یا مالکش نه نتنی آریکاری دریه
باب الهوارة درباس من يعني شخاك هذا غير كريا تركو درباسي جبهة النصرة دبن حكومتها شامجي بخوا او روسانجي آریکاریان دارین کدنا باروان دا بازرگانی کن مادین هشبر پیرا تدا بازرگانی کن آریکارین نتوین نگوی دور بجی درواز من لما باکور جلاتی سوری 6 میلیون انسان تدا جیان دکی آریکاری جر نایدین گلن شبا کو آف جیانا او آواهانجی قد کری یعنی بیرنگه هانی که آلیکی و دستک دادن تروری آلیکی جی کسن کو تیکوشین دکن البر خود دادن آوه سران قد حسن ديار بأخلاقية وان إنسانية وان برخدانية كو جالية خلكي للشهباي و بطيبة عفريني للشهباي و بيكتي وان بهيرز ديكاش بركو او كسي كو تينن لجيوانجي بجادي كي هر كو وان شادران لورد بينات زانكو او خادين رسن ينوان وي هرمي اوانش بروي كي دزانو كو دكوتنا كي كردي هاد بجاد صلا صد يكيبه او الا كل اخاخوا وگرنج بروي كي حتى كو اول لوربن يندنج دوان دران كارن باواكر حاتيرون و اوج في كي ادزن شبروي كي بوليتيكو يخوين بفي اويل سر بالطيبات لسر شهباي ددن مشاندن بفي شكري ده ام وهي بشن حسن ها اف دنوا حفتي ده ترافقه زياده دبلوماسيه لهرمه هبو جالي شاندين هم يا قازاخستان هم جا فرنسا سردانا هرمه كده ندما كم تماشي هر سردان وان شركه تنید چارچوبه که لشکری ده انگوی ده چارچوبه داعش ده دمینه لالیه که ریبریا خسر هست سیستمی که ریبرنی هست سیستمی که کوام بشین دنوا شری سوریه کو او قص آلوزیه که کو ام بشین جان هموی خستیانا و هفته کو نکار چهار سری که جربه بینه ده هرمی که خوار چهار سری تیار کرده پرگاله تیار کرده تبی وی که جدی او تنی دالیه لشکری ده دمینن اون هاو ددن کو روشا لهرما باکور او روشتات سوریه جی ام بشین جالیه سیاست جالیه ریبرنی زیادتر تنی دالیه مدرسه داعش هفکاریا دجی داعش دوی چارچوبی ده بگیرنده جبر کو اوی که هم ده سردان شانده قزاقستان و همشه ده فرانسا ده خویا کربو یا فرانسا دگود ده جبود ده زندان چتین داعش امی بواره ببن آلیکار الالیه که دنده ما تماشید که تام تبی آلیکار یش بود در زندان داعش لیل آلیه که دن تشتا کویرانی و کوچتین داعش رپی خواشتی هیا جبوی یکی تشبک بده الالیه که دن امشین ده قادر نافنتوی ده جبان بشین روشا لهرمی هونه چی بکن تنی د چارچوبه دار زندان چته داعش ده ام هفکاریه بکن تشتا کو دبر د خویا د کی ابا د قاده نامنتوی ده جبو د الیه ریبرنا فکرین لسر استا باکو روشتات سوریه تمشانج بو درنه که هر تشته د کی جبر وی کی تنی کو د چارچوبه ها فکر که داعش یانگو دالیه لشکری ده ام هنه کی قاده حرمی بکن د مثلا بجن مالباتن چته داعش کنگی حتی هات دسته هزین قصر دنه هر جاره کردن 2 3 5 10 20 به آوای در باز کن یعنی تشکو از لبرت خوازم بجم اوا اف خلاص سرکیه کوم د بجین چتین داعش مترسیا سرکیه جهانیه و کیجی هدی با آوای که دزیو و شرط خوازن جوالی بدن راکرن او هریما باکور او روشتات سوریه کو خودی تکوشنه که به هم پایل دجی دی جاد تکبرنا چتین داعش در رول استی و تکوشنه جی جندیتی باور انگو بجین با آوای که سرگرتی و درباز بکنه یعنی از بخواه اف سردان هم به آوای شروع ودیکم هم یا قازاقستان و هم جیا فرانسه دیاره کو ولاتن دینج هدی به مالباتن خوین داعشی به لی گلو اف یکی چهار سری یک به یعنی برنا چتنی مالباتن چتین داعشین لور به روش های چهار سر بکن نه بیشن مالباتن داعشین هی جی پنجی چهار ولاتانه اگر انبارا خوبنه ده ولاتن دبن ولاتن قفقاسيا دبن إذن ولاتن دن مثلا بريطانيا دهوني مثلا شميمة بيقوم تقولن بوكا داعش يقاشون زاتشي ديسا أو دعوة راكربو فالها درقستن بريطانيا مثلا ناس ما يجي قرتيا أستراليا ناس ما يوانجوا أصلا ولاتن أوروباي طبعا بيروج أواي تبجنا خوجي ما خوجي خلاص كده وان أو أويات بجن خوجي خلاص كده حر حموجي چتين خو حمو إكوشان نفر يعني معنا دزاني بون چتنا معنا باریکاریا و هفکاریوان دولت ترک درباسی ببال فران تاني درباسی سوری و عراقی دکرن نها و بجن خوان خوش قریزی خلاص کردیش پرسکری که داعش هموشان نل باکو رجلاتی سوری بجی کرنا و ناسنامه وان جوان کرتنا ناسنامه گردن و چه خیابان کسی هان نکاری وگره ولاتی خوب انسانی کی بیانی نما یعنی کسی که اینها که الهرمه که نه ناسنامه یا و ولاتی هیا نه ناسنامه ولاتی کلی چه بوی هیا به رنگی ما نزانه یعنی بچه کر کسی که پشوازی نه که ولاتن روجاوی اوروپا بتایبت به رنگی بجنوان چهار سر کردیا ایکوتن زاری خود بن و جنین چتین داعشی دبن
ولاتن قفقازیانا الور بالی بکشیم سر تشتکی نها داگرکریا ترک هر تم حول ده وان چتین داعشی خلاص بکی یعنی از جارکی بلاوکا که وزارت الشرع داگرکریا ترک استخبارات وی چاو بلاف کربون گوتبون مب اپراسیون که تایبت خوشکین خواها پیوا خوشک کارانی بون چتای یعنی هنگ جنین داعشی جقام پهولی دابون رواندن دوجن بونز باور کم و 4 یا 6 زارو بون گوتب ما خوشکین خوا به اپراسیون که تایبت رزگار کرنا هر کجی زانی قادان امنتوی گشتید زانی کو او کسی هان وانا نظامی وانی که حرتش لسر قام پهولی بو بلگی وان حرتش قام پهولی ده بو الجن ترکان و داگرکریا ترکوسا پروپاگاندا خود کر ولاتن قفقازیا جبر کو داگرکریا ترک مداخله گلک ولاتن در دولت که جنابانی که دجی ولاتن قفقازیا مسلمانان هم بری واند دبکارانی تایبت جبر کو پرانیا وانی که ازبکستان یعنی پارتیا ترکستان او دخوازن او دماتن وانجن وزارو کادبن دخوازن اف ولاتن هان دخوازن وی پلکه هان کمی که دست داگرکریا ترک داخل جبر کو داگرکریا ترک هرتم دخوازی وان کسان رزگار بکی جبر کو چه خلاص بکی جبر برجواندی خوب دی شغلاندن لقرمی بده شغلاندن ازبکستان بده شغلاندن جبر کو چته همو داگرکریا ترک وگیره داین دما کو داگ سروک فاشیسم ترک اردوغان گفیل ولاتا کی خود بینه اکثر داعش تقینک دورده بگنی ما یعنی وکو فرمان دیوانی که ویشن فرمان امینا که پکتینن وی رنگی هنی که اولاتن تین دبن وی رنگینا ولاتن روجاوی جخوا تشتكي هولدانك وانجي خوستك كوان مجارة داعشي جتين داعشي چاره سر بكن تشتكي في رنگي هاتونيا اجبركو اگر خوستك كوان هبانا یکمین تشت توی ایریش داگرکریا ترک سر هرمی دابانا سکناندن دابانا راوستاندن جبرکو یکسر ایریش داگرکریا ترک چتین داعش زندید کی هفکاریه که راست پیره بگوت بنا بسگنه مانا داعش خطری سر جهانی به تمامی نه او چه دبیجن ما همو چتین داعشی دورده بجی کرنا یا بالکیجی اوه جارنا اف ریخستنین نتوین یکویته قاشو کو او قام پهولید بنده نتما نتوین یکویده بالا خو بدنه ده یعنی بچدروتیه دلیزن قام پهولید بنده نتوین یکویده هر چقاسی چتین داعشی و مالباطی بیناک یعنی مالباطی چتین داعشی دورده بن اما افقام فرمی گری داینه توینه بی دما فرمی گری داینه توینه بی ماقی د جهان ده سر د جورا نتوینه بی سازیک دن ہے نه سازی هری بلند کو قاشو خود بینی برتی جهان به تمامی افقام دبن دنت مایده دما رداری کی وانت زیارت دکی داخل سرکت داین سر ببریا خسر و قصدی د بجه او زارو که هان د شرط و مرجن نخوش د جیان دکن اما افقام پون بره بدبن دروتیا خو یعنی گرکون دروتیا خو بجن ول بجن افقام به ویرنگیا ام به ویرنگی واندن جیان کرن و نه بجن قصدی تنی بلکه دهری ما جغرافیک ده مثلا ارید بن د الیک پاراستنی ده ارکی ویناکی نابشن جبود الی پدوی وان بجی کرن ریوبریا خسر الی پاراستن و پاراستنا قامپی هزن اولکاری و قصده پکتین لی اما اف تشتین کدور دبن ماکیه کی بره بد بمانا او نتوین یکویه او سازین ویناکنه او سازیا کو آوی سر زاروکن شیخ مقصود و سر اشهاب ایوانی که قد کی او سازی بخوا خوارنه ده چه زاروکن داعشی یعنی وان خودید کی یعنی جی کی اکو تیکوشین الهمبری داعش کرنا آوی سر وان قد کی لی اما اکو بجن خطرین سر جهانی وان زکی وان تیرت کی خوارنه و هر تشتی پدوین هری سرکه جوان رای هری بالکش ویناکت کی یعنی اوه چه نشان داده دروتیا جهان نابنت توی تشتکی کو دروتیا یک قریش خوشبو برجواندیتین مشاندنن حسن روجا من داویش ام خوازن کمی که قالوی بتین جو روجا و کو مگوت یا داعش یک خطریا سرکی یا جبو توایی جهانی لی خطریه که دنیا بطیبت جبو جلی کرد یا کو اوجی دمین داوی د ترافیک که زیاده دیپلماسی دنابرا انقره بغداد و هولیری ده بطیبتی پیک ده سردان کوج استا جورین رژیم فاشیست یا دولت ترکیه یم به ریبرین پدکر پیک دانین جاره کدن مترسیا هم جلوی شرکتن یا این براکوجی در بکیان گام بیشین پدکر جاره که وی جارید خوازه لهمبری گیرلان چه خفقان دینه اف درکتیه پیش برکم هری داویه دنوا جلسپیکا سالیان گام بیشین همان داویه سال 2020 ترافیک که دیپلماسی زیاده چی بون دوی دمیده جی شروعکاران چاودرین سیاسی دکوتون دولت ترکیه قرکر آماده کارین ایریشه که برفره یا د ورزا بهاری ده دیکش بویه که دخوازه پده که بده پیشیا خواه و بویه آوای
êrişê herêmên parastinê li medyayê bike di vê çarçoveyê de dema ku em temaşe dikin tenê di 22 Sibatê de careke din hêzên perekê hêzeke berfireh li Amêdiyê bicehkiran wan bijîn li Snûrê di navbera Bakurê Kurdistan û Başûrê Kurdistanê de bicehkir hem wextê vê yekê careke din Kuma Civakên Kurdistanê kecekê daxuyanîn hişyariyê dan got pedeke bi destkeftiyên gelê Kurd dileyze û li aliyeke din kenek gel ser vê yekê daxuyanî da hişyarî da hem ji bo xelkê Başûrê Kurdistanê hem ji bo pedekê bawekê eşkere têne ziman ev kiryarên ku hûn dikin li dijî berjewendiyên gelê Kurd e û em bijî destkeftiyên gelê Kurd jî dixin ava xeteriyê baweke berfireh li ser vê yekê hem kecekê û hem jî kenekê daxuyanî dan dema ku em temaşe dikin diyar e ku di dema pêş de hevkariyeke qirêş em wan bijîn ev destkeftiyên gelê Kurdên li Başûrê Kurdistanê jî wê bikemin nava metirsekê ji ber ku ev destkeftiye rast rast pêşkêşî dewleteke qirker ya ku di xeyalên xwe de her tim dagirkirina xaka Kurdistanê bi aweke giştî dike pêşkêşî wê yekê tê kirin lê li hemberî vê yekê em bijîn Başûrê Kurdistanê heta niha helbeseke pir qas heye li vê yekê zêdetir di daxuyanîn ku hatin dayên de jî balamîn kişand dibêje pedeke hewl dide Iraqê jî derbasî nava vê şerî bike yani tu bixwe Kurdî tu dixwe dewleteke qirkeriya li dijî Kurdan şer dike heye tu piştavaniya wiya dikî dewleteke ku ha dewleteke din ew jî xaka Kurdistanê dagir kiriye lê tu dixwazî ew jî tevlî wiya bibe û li hemberî hêzeke parastina Kurdistanê dike şer bike yani tiştekî ecêb derdikeve Hesen. Niha nêzîkatiya pedekê û siyasetên wên qirêj û hevkariya wê bi dagirkeriyê re ji xwe tê naskirin ev ya di dîrokê de ez bawer dikim gelê Kurdî de her kes dizane çawa pedekê çekdarên wê li tangên Saddam êku komkujî li hember Kurda pêkanî bû 100 hezaran ji wan kuştibû çawa çekdarên pedekê li ser tangên Saddam swar bûn û êrişî yenekê kirin Ketin hewlêrê ketin hewlêrê çawa de ji hevkariya xwe bi dagirkeriya Türk ji salên notî heta wek nihakê her êrişeka dagirkeriya Türk li ser herêmên parastina medya çêdibin ser tevgera azadî çêdibin rola pedekê tê de heye hevkariya wê nakê heye çawa ku pedekê Başûrê Kurdistanê kiriye navenda istixbaratên har welatên dunyayê ne tenê ê dagirkeriya Türk kiriye navenda istixbaratê wan giştiye astekê ku de hetanî İran welatê derdora ve fûzên Palestîn lê bixê ji xwe ê dagirkeriya Türk em behs nakin bi dehan baragehên leşkerî yanî bê ku îznê bigirin bê tiştek artêşa dagirkeriya Türk diçe gundan xelkan ji dibistana derdixê ji mizgeftan derdixê bi hevdûra xwarinê dixwin ew çekdarên pedekê li mizgefta rojiya parmana tê bîra her kesî ku çawa dîmenê wan fotoya wan belav bûn rayedarên pedekê bi leşkerên dagirkeriya Türk re xwarin dixwarin ev ya ji xwe gelê Kurd ez bawer dikim ne tenê gelê Kurd gelê herêmê bi temamî hevkariya pedekê bi dagirkeriya Türk re îda naz dike dizanin çi qasî vê partiyê te'de li gelê Kurd kir serê sedî çil û neh ji xaka Başûrê Kurdistanê ji bo referandumeke ku her kesî got ne demawînekê şaşa nihakê tu bikê tenê gaveke dibêje min kir ji bo navê xwe ama tu destkeftiyên gelê Kurd bixê xetariyê de bi îsrara xwe pedekê Mesûd Barzanî ew referandum pêkanî heta nake jî propagandaya wê dikelê emal keleka wê serî sedî çil û neh ji xaka Kurdistanê mane bavê Mesûd bû ku gotî ew bê Kerkûkê qebûl nake mane dema Saddam hukmzatî dawan rêveberî got bê Kerkûk ez qebûl nakim bavê wî wisa gotibû ew qaşer nexwe bavê te ew qas şer ji bo çi didameşandin gerek wisa ew pir ji xwe kirbane bi vî rengî henekê pirsgirêkek vir de heye dixwazim bêjim gelê Kurd zakîra wî hafîza wî tune ji ber wekî zûm jara ji bîr dike ev qas xıyanetên pedekê gelê Kurd taybetê Başûrê Kurdistanê zû ji bîr dike anfala ku bi serê wan de hatî û hevkariya Mesûd bi yani pedekê bi dagirkeriya Türk re bi sîstema Iraqê re sîstema Saddam re ji bîr kirine ew qas komkujiyê bi serê wan de hatî ew qas ku dema li sînora ji ber kîmyasalê û ji ber tang û topên Saddam diraviyan diçûn xwelgelê Bakurê Kurdistanê digirtin li gerê Rojava digirtin ku buwara alîkarî dikirin ew ê her tişt ji bîr kirine niha dibêjin dunyaya wan bi vî rengî hanekî ketina xewa
شیر خوا گرانده نزان در دور وان چه دقومین ها تشتکو پدک لوردکی گشتی با شور کردستان خطری به تمامی یعنی هبونا باشوری کردستان هاکت خطریه ده به افکاریا پدکه جبرکو داگرکریا ترک جالی کی ویریشت که شخوا بدهان زیادتری پنجی بارگه هن استخبارات و لشکری هات ناوا کرن نه که چت که جوجت خوازی کو تشتا داگرکریا ترک بخونی کاری وری اوقاس هز بینه سر سینور باشوری کردستانی و باکوری کردستانی ده بجیبه که نه که پدکه چقدر خودش یعنی دوی هرمی بجید که یا خراب ترجی جوینا که گلک جوان کسی کودشین شخلکن باکور و جلاتی سوری نه اوقاش و پشمرگن قشمرین روش پشمرگن روش بیرنگی ناف دکن او برن دورده گلک جوان دخوازی دوردجی نتنی الورد اسکرتیان بخیر خطریه ده دخوازی الورجی ناکوکیان شروع پفچونین هندرین بده آبا کرن بویرنگی سیاست که قریش به تمامی خوکری حمبیزه داگر کریا ترکرا یعنی کسین کو پلانین پیدا که بریود بنا که نکردن کسین کو پدای که برود بن فاشیزم ترکا کسین فاشیزم لترکیه ده او نها که پدای که برود بن همو پلانه ویناکی همو گاوین کتینا آویتن جالیه تعلیمات فاشیزم ترک استخبارات ترک دیده ده او جلگورا ویناکی ولی حسن يعني دمها بيجم جمها يكيز في قوتنا بيجم جمها يكو دو يعني هي ما هذا دو خلاص نبيه چند جاران سردانا يعني هكان في دان هاتيه دو جاران سردانا ابراهيم قالن سروكي ميتهاتيا ووزير الشرج جهاد وزير كاري دربها جدر بيناك او تاني نبس ممكن اوقات سردان ترافيك الورتشبي وانجي بخوتشو الاماراتي هفزن بيركر البرليني شو هر بشتي من قالوا كير بن حسن بشتي كو هفدتنا كل اماراتي بيك هات شيف الرجيم التركي اردوغان دفاجر خد فيجري راس قفل ينكي خوار يركل غوري داخوازه ما تفجر نكه اما وانجي بخن ارمانجا يريشي خون اما يريشي وانجي بكن باوكي اشكره بفي اوي جاره كدن لدجيم ام بجين هيزكا كورتياكو داجركيا دولت تركيا قبول ما كده دجويه كي دردي كبا باوكي اشكره دبيجه يوم هنا الغوري من بن هنا تنابن و ديسا دبيجه هفكاري ما هذا كده باوكي برباشه برزيكا خاتون حول الرادست كدي دوك رادست كدي ميتا دولت تركيا بقاسي كو استقارن بجم دنابا حول رده كده اكتيف کار دیگه دبکو اوقاس لباجره کی باکوری کسان انگول ترکیه جی ترکیه اکتیف استانبول وان قاره اوقاسنا اکتیفه بله اوقاسنا اکتیفه باشوری کردستان شیفی خوی هری پسپور آنی باشوری کردستان دبجی کنه هری پسپور این خو دور دبجی کنه جبر کوچه جبر کو سیاست پده کی بدن مشاندن او پده کی بری ببین یعنی وقت بجن ها کی او د شانوین ده او بری هبون او بوکن سر تلیا بطابه هاتن ليستكرن انها كي بدكي وسيدنا داغركريا ترك بطايان واي بريبد بي بچا ورا يعني بفيرنجي هان ليكريا نتاني دفردا از بيجم سياسه بدكي يا خراب نتاني افكار يا داغركريا ترك نها ام بدرن قانون داوي ايكو كو دادگاه بلنديا عراقي درخصت ما نخ خطريه كفرمازن سرباشوري كرسان يعني بترول جي دست هاتا قرتن فون بري اوقاس برد دان هيزن خوانين سرسنور بجديك خوب جيكرن كركوك جستاندن انها شو هل بجارتنا دا هشتن بدكي وندا بكي بدكي بالاساس جناب جواك دا وندا كربو هفكاريه ايكو بري بير هفكاريت كرنجي وانجي نما هفكاري بيكر جبروكي بدكي حارتش وندا كر كركوك دا وندا كر انها كي بترولا باشوري كردستاني بالتمامي وندا كر موچيان جيفونين كارمندان بون دهاتن باشوری کردستانی خسریه کوینا که بچاوی یعنی برنگی که جرنگان هبو و فونی خبالات کرن نه او فونجی دست وینا که هاتن را کرن حتی ده البجارتنا ده ما فکی وینا که نم یعنی خسریه کوی حسن اسبركو دوام ماشي بداوي تبع السمام وسا بيجين هذا كي هم بخووندا كده كي اللي بقاسي بخووندا كي بكردستان جديد وندا كرن اري افيك جيش بالكم د داخلين كوين هم كنكي وهم جين كاجي كين كودر كتنا داشي بابا كي اشكر در كي بويش بيا وي حسن ام ديجين داويه برنامج خوش بو باش دربونا تام جاري كدين شي كلي سباسي ديكن بري بنرين هيجا بحفته كدنيا تيرو تجي ما هاو دارو شافين سركين كودنا بحفته ده وكي مجارين سركين كوي كروشف در کتبون پیش با بینرین هجر پار ببین ایرو از حوالی خو حسن کوچر حسن رموتنی بون هم حوالا من نوروزمات و هم جه خزنه نبیم نخواهش دالی تندرستی در پرزری که مجبور ویکیم ما هفته هر دوم به هفر دماهی تجیکر حتی جاری کردن امور پیشیا و ببینن دنا بخیر و خوشیده هر شاد بخت عارف